swa sara nso so na ebia pedokodo bia dia no pay na mo pe sardine bi dia boso bia obetumi akwakoto no maako eno ene Queen Elizabeth supermarket your retail branch na so pesa won so koto niema na okukutu ton dia ene enoa ene Queen Elizabeth supermarket your wholesale branch. Your retail branch no ewo eyadwuna se GPR2 what was the GPR2 for main lorry station on upper Menfura bank no na chi ehonum na eye your retail branch no ewo sara nso na GPR2 main lorry station honum na obon se eye upper Menfura bank dan esiwo na nchen abrosan bi ho a yensim wiye obon se eye Queen Elizabeth supermarket ni wholesale branch no ewo ase ko na onzi kokotu nyema ho na kokotom anapa betumi afre 0244878466 ana 0534212702 ofra omo ebeje oso sara nso so na sese ye de yesi ababedem enije no aye bebri na Kingdom Pub na sese ye bebie ne foforo eno nti na wo ne menkase a wo te menkan hey be butu. Say na 5th September. Inti na 5th. Animre no nson na yakeka hihye so. Kingdom Pub grand opening no baso 5th September animre ya enanimre. We ya born TDBO. Tell your mama call. Inti grand opening no baso DJ Arrested and a DJ Regala. Omo nyina around. So open to the mubia so they betumi afre 0595621107 and 0530577377. Ube hunu eye Kingdom Pub ewo sehudwina ase kokokurum aha enti anapay makao bwabwa ho siesie ho animre ye nyina ye nhia ewo Kingdom Pub they have a time izan say enigede siska wo ho a ede enti ne ma ye nhia ewo eye Kingdom Pub sara nso so na Superior Hair and Beauty Supply esem kan so ba wani monyam na wutiri nti siesie wutiri ma wutiri nya fe na o siesie wutiri ma wutiri nya fe unya price oba me ka show anapa woti menkin siesie wutiri ho wa hwe se wa dress kama na wutiri ho aye basa ye hu kura ye hwe wanim sa yes sister aden wa yi ana dabi wo de watad na hye won nya atare pa bia nemum wato so kama wa hye wasiesie wutiri ho ma wutiri ho aye fe obi ahu a eye ni jesem enti for woni echirem e Superior Hair and Beauty Supply ni ensiesie wutiri ho ma sanse ho de every strand speak style ede na pesa wodi wutiri ho eye se yensiesie wutiri ho ma pa ye ho huru wutiri ana ye nye den ye motire ne foforo mfa ma ana style be na pesa wo ye wo de for woni echirem e Superior Hair and Beauty Supply. There was styling tools ahodo ni nyina be human hair and synthetic wig. Wave bundles now pe and answer the end. Oba ebe ni nyina e de ama. Obe hunu ye e wo mahina bro san mu odwuna se. Ye ben Adom Co store. Obetumi afre 0242449977 and 0555568100. KIT Solutions sana pay o laptop and our desktop na hwato chima na fa nyina be dan omo nsisi mfama. O pese o the softwares ahodo ene gu so na so pese o upgrade ye be ni nyina e de ama. O pe phone na akura say iPhone 11 XR, ope iPhone 12, ope iPhone 14, Samsung, Infinix, Tecno, phone ben na ope for niche mu ewodwuna se GPR2 abro sign we soro ho ana ye wo ye ne Malcolm na edienum hye ben big brain Fred K ewo 0245404140 o Fred na obeje wo so na pe na bibia nso tumi akoye ma remfi se V1 professional smart glasses no so aba anya abadwa so de wo so nya bi na wo de bo na bo wa ade ma no yesronko ne se wo abo glasses na wo nam no utumi edi twa photo ewo voice assistant utumi edi ye calls na esanso ebonyum wo hu chargeable nso so nti ma ne mema na obi etumi ehye ema ne yeye wone je wonso obebo bia frɛ 0243665188 sara nso so ena anope wotem nkan ya ma remfi se Dawood Herbal Center womo ese womo do mundu na badwa so ama me ne wanse na firi yade kro ya nso bɔ kwabena ne edinya ewa abrabom nti anapai
me kamfo Dawood for the amount womo de omudu na abedwa so ye wo Dawood 360 eno ye de 2cc yade ene rheumatism sasabro ase abofra a onya emfie dumienu maame a wonso wafa afuro maame a wonso mabofra no fo enroi munumbia enye ye nia ononso no joint pains waist pain general body pains the rheumatism how wode mo ma wonsanka Dawood 360 wakwa adwuma ba wadware no na wode asra obeda na ho obesore na karafia zo ahoden na ba na anabe wote menkan malaria how wonuma to untumi ne di ulcer etewo so edo ba akopɛ ene betumi relieve quick eno ene Dawood herbal mixture abusu obia eton aduru bia demum obetumi afrɛ 0244 885437 and 0201 681717 na one Dawood for edunkomo kai se eno nyina nso so no ye di free Dawood Herbal Hospital ewo asanwe so enti anapei ye nyina ha enane one ba ye bedi nkomo aha Liberty 92.7 FM me ba sisi Mira, yes my dear. Ene dear. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na edie be pa na me sie wo. Wo di bebe sie me da. Oh me. Ademinim. Dia me die sie wo an say, makoto Dawood 360 capsules. Ya manom ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Nanso nei wo me say. Wotumi gyina wo na so kyɛ mama ni gye. Oh, neje sa fe die ekoyie pa. Papa bi. Ene efri na ekura me ma Dawood 360 capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mo asa ma me wife kura ni age na tumi se sabro so ma me na akwaso ya wonim se ema ene mema nyina timi no mpio eje apemfo abatan ene obi a onyanya mfinhia dumiensa na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi wo mo na ye se nansan a na wo complain waposo usisi ene ade yi ebi na me de twitwi ya